Къамяудяшиу маршо радио. Новая Газета, Керла Газета, пресс-центрехь бакъоларъярхоша дийцаредина, Къилбаседа Кавказехь эшалур радикализм, худадогъ цунна, бахьанаш кхолладалийта. Къайлах айдох лет штобни хат хийцделла. Халк остобнаш кабар темш зеделнах. Амцарях духбер шезер цайтолчу, шезер виритол шершках. Малбалиерч тами рабан, Къайлах избалхучах, муъяллак Къилбаседа Кавказехь. Тем арийсэн малбалянц лел финанси зайнш яцерол сонх, шеморш воштуа де доч нахан. Дахидир гулмях, мгимон, Москва дипломатш, Амош институт, Эльманш, Йорликапов Ахмад. Цобаря шезер виритол шарадюн, қеч феноменс қисел диешисен версичу. Гилберзлошц. Из террор хой тобншуш, киги то алмаз. Ахчкар коочни цер далекня радикалш қиош дол хайлш, даца дойлла шиенчуат эмлой бехш версичух. Летшу чухар кризис. Эйлер Йорликапов Ахмад. Анализер конфликт шюхяхар, центр директор Сакирянская Екатеринс, кяшдинш камилц эйр, радикализм келмур цагаттит, худалурдар Къилбаседа Кавказехь. Масан хачу жигрбо радикализм дохалбо нохчичух. Емалбо истергамч. Тях политикс без қисылгойч моторгани бубош. Масо хумнул хал дол нохчичух. Кадыров Рамзан хестор. Қонч ор қирош, цункук қабыр, әлхиет Сакирянская. Цунгаряк эдуобо радикализм цаястит бебох қиолч республикшках. Дагестаня идеология халхёк, ғылғачуа мәждігіш имамш, цөмілкшуға әлч қетімчуа бол салафияштях. Ғайбарт болқарочуа айдалхой пропагандистш. От сан республика бияц радикализацин профилактикер министрал. Дела айдалу угри халх, муфтиячын тетойш дахой бох. Траоцу цатуул дохал, кигинах духоля қард, айдал даин хиш муфтиях, имамях, молнях, эйлер бакъоларъярхошу. Мемориал центр, Гуертен халлет меткш цейолч, программи кхуьу хочу, Орлов Олег Билгов дақыр, пачалқах квертнигду, юхдалурдуйвег радикализм қиош дол хейлшборг, әл. Цунхетра угредуахагду, пачалқа Нийсо яшанлаттыр. Радикализм яст Нийсо йоцчохь. Измет хуатуқ асти ниқш ботчохь. Ишч хейлшка хюш адми баонш. Айдал ницхош нах идочохь, хизочохь. Боцбяк адмашын тихаячочах сан дикметтикяц. Терроризм мехаляк. Цун әтту бяш. Эйлер Орловс. Айдло баторч белх. Масях кяпию. Масала ғалғачохь қойлер. Тамхюх бойл кигинах, машерич дахарх булют комиссии, ишнаг пайде го мемориал хочун. Пачалк чуақи ин тоталитар пачалк юночичу. Цига хюш адам ойлатях. Теракт хилч жөпөлі избо, изинчун гергернш. Траоц харцуно, терорц бейқамба арбох, кел кигинах, Орловс бахрех. Цодицра рездацер десч дунохчлах. Балбацро гобаққан лейлч коррупцину, Хакими бакъонш совиагро шуарьо радикализм. Новая Газета, Леренч проекти де редактор Милашина Еленс тидымт эберзир, нохчичуат эмлой радикал хой, қонлуш хиларн. Шезер елхитол шырах, айдант элиетнах, тгейт ширшдолш хиллах, шезер биритол шырах, церметк далецер, цайт ширшдолч берш. Ишаш хнисдел дац, шезер елхитолч, шезер уритол ширшках, бершна қачы айдыр юлч, қызылық дақ, элер журналисту. Дүнені оч бакъоларъяр Human Rights Watch организации программы директор Лакшина Татьяна Хахир, версичур сабойл шема бесеннах цэ берзор. Версичуно дикмасол гойч бархой шемр цабалош. Амос гулкунт эхажин хил программ сацина. Дуканьоч тгейт бер садалир, хинчулт шеберс бе гугдочтерду версичун. Цут қузадин берш бедац дүйцуш. Әл-Қадири урбал лакшинас. Малбалирц берзинерш, сингат мхпырт бух программияц. Тғауцнах боқ балбу. Кадыров Рамзан эйлер шемерц абалинч зудыршын ғелоя мегердац. Амдагистания қялин қазучунтях. Эйлер бакъоларъярхошу.
Материал кячин Кавказ реалит корреспонденту Ахмедова Юлияс. Нохчи Матеяқын Чабаевлюнс.